Uangalizi, assalamu alaikum. Taarifa habari ipangia hizi madazino. Omjole koliwa wanazioni wa universite uyendelea mfumraru ya leo harma jimla ya hemasiwa. Msomo husiana na ono mbadilisho ya istishada za kiranya ubulu ya mfumraru yinu yo Golden Tulip. Assalamu alaikum. Ngaribu wa taarifa habari hena mnainu. Ni daula matangazo la RTC lilahikia mfumraru yinu ya rais wa daula Azali Asumani Shwabaha shayo hadisi wadzima no watangazaji wa ile daho harma mada zinji za husu ya maendeleo ya hensi ya Komoro ni misafara ya endelea niyo mwezi wa September. Miongoni mwa mada za dhukurulo harma ya mahadisi domrengo funvu wa rais harma ya investiture ya William Ruto iho Kenya. Umkonti wa mengufukara na fukara wa hijamu ya madaula ya madio ya mfaume Elizabeth II ya waziri Shinzo Abe ya endelea iho Tokyo. Garjo dunga ya mahadisi vusayani kamil hanzia za RTC garjo ze dukuru wa jau harmazi taarifa habari zijao. Ujumbe wala harma inti ya Algeria nga ujihunrao banuti juu rangu jana ukahuja utekelezizi rais wa daula risala ya malaliko harma mkonti wa mengo miraru na mwijao wa hizi nti za kiarabu ujoka huendelea tarehe monti ya November harma mji waizi wa Alger. Ujumbe ulahikiwa letasila leo ihobeti salama na rais haonesa utayarifu wa hahe wa urenga funvu harma mkonti huu. Umwishiliano wa Moroni na Alger kauturanti urenganvu zini dizuazione sa waziri wa hizi habari zobonze Dhahir Dhulkamala. Ujumbe mahususu wa tekeleze wa hunukomori hai uraisi wa daula hamananya raisi wa nchi Algeria Abdelmadjid Tebboune ajum tekeleze uraisi wa daula ya Komoro Mheshimiwa Rais Azali Asumani huve huenda harima some mkensi wa Ligue des États Arabes kama mkensi ukao kula maha mahususi ndei Assemblée Générale ya Ligue des États Arabes kama wasinsi mwanashama huenda ikamba ito hudhuru numaha harima nchi ya Algeria mwezi wa monsi wa November kabil babo inuka ushabaha warengwa haushewe wa mzao rais wa daula ke hadhir harma mkenchuo ikawamba usifira harma nchi Algeria utsanganyiso nchi za Ligue des États Arabes au jumlifwa. Kungumanyo la Umoja wa Afrika ngalijihunda wa banu Komoro harma hazi humu na sabaunu waendelea mkonsi mfumnaru yinu baina ya hao ni wizara ya hizi habari zobonzi maadisi yakayawashia harma omwendeleonro wa hensi ya Komoro Mariam Alirilwa na Ahmed Nassor wa Kavir. Ujumbe kaunji harma zensi za Afrika ili waone namna zedaula waendesa inaomba bonne gouvernance économique, la démocratie, l'état de droit. Aizo wajahunu kumoraba songa unansi hukume ili waje wa hadisi wana madhamana wa hensi hola wa serikali hola secteur privé ujaye la société civile wajuka ya banungazija na mwali na nzwani. Aizo leo inu rikawala hikihunu affaires étrangères waone mhuahe diplomasia nsi hatu nge waona neneze janibu iso. Aizo ikawatimizi msafara wa hao waona na nondu wao ngaba juru ha rapport ikawe rapport hiyo ngaijo hutilwa harumai rapport ya Afrika au kaya wanungu wanzo waelewe wasome na Komori namna rashinda parlona stabilité lona alternance politique batio mashaka ya kudeta batio changement anticonstitutionnel inge ngwajao hunu wa somenasi ili wajue namna rafanya hatara wasuli harumai stabilité inu ni namna zisharia za hensi zirumilwao ili wandu wajue wa integre hamwe rapport ya he continent africain en 2023 ili ma chef d'état wa hensi ya he daula za Afrika nsipia wa validera pour hiyo ikawa ngejo publielwa. Mvamraji wa taarifa habari ya waziri wa Yankiba Ahmed Bazi ni mudiru wa shirika la Onikor Abdou Mirwadi wajitekeleza opore ya Moroni ya 2000 ya jana ili uramato harma umbahula wa hinsohole ya la harma inti ya Hindi. Halidi Mzuri na Ibrahim Mkavu wakabadimanao na ridunge winji wa maelezo. Umbahula wa hinsohole ya Onikor holi hodemeli ya la harma le bara la Hindi wandisa ranzide lejio la 2000 ya jana. Wazir Ahmed Bazi ikao wazir wa Yankiba Nana Abdou Mirwadi
dhamana wahile shirika la Unicor wajitekeleza harmwe bandari ya Moroni lijiola 2000 inu ili utunda enamna ziendeleao zehazi. Doudwa ya ukaya markabu inu ibalia toni zuhukume na zili na jana ili huja yanyisiwa harmwe masiwa ya Komor na hunu wajau yemudiri jimla wahile shirika la Unicor haunesa ya ukaya harmwansi hushashi vanu ngabajunji ya markabu zindwaji ili wajao zibalie toni za ntohole hata yatikena tambu toka uyonti holihode ntohole ya mkazi mkomori. Doeshelezi za yaukaya yekaleo yensohole inu ila harmale bara la Hindi dabo ikao dezeta hambuzi hunda wensi ya Pakistan ikao indensi ikao yo unika haku ye Komori yensohole na baada zinzonti gepasao embawa ihusoni zobei wazingare le suala la zobei ikao dezatolwa ne madhamana. Unjilio la ufikiria ya maisha madziro yaliyo vanusi juu liendelea enfumdaru yinu humironsi harmwale siwa lanzuani. Unjilio la tanganya tongo jinji rangu mavamana wa hele siwa nana makungumanyo mbali na mbali na renshi otasi abashi. Muonano wa ubadiliana mafikira unu ufanyishiha na wafanyahazi wa Komor hususwani zijanibu za hununzuani. Zakabaoni deudziro wa maisha maranya waya enshiyo. Ya maisha ya hali yani maisha kastena mbastolo hadzamba ya hali ya puwa umaha na maisha ni ya puwa umaha na wasu wanadamu rava vonsi jursinshi na silazimu rinshi na mwangalia zi problemu rilo nazo wasi wafanya hazi karisi wantu hukabili ya maisha yani hali yalio vavantu wani walo mabenevola makontraktueli walo de wengi vani na wantu wani badawalinda ringo hazi nitakawaserengwa wajaja tula tuwa rumo halini be walola wana na wana ya maisha ni ya panda yenda halini wao wasivita jiji ya maisha yani harmal tengwelini zatola baoni mengoni mwayo de ahusu na wafanyahazi waengeza msomo wale deja walo amba wao wasimia kirtasi wawakubalia wanafanya imisomo na watafadhali wawa integre wa beneficie diplome zao zile wandanda soma wa beneficie mwamshahara ule wajua ingezengeze na wana mahawa ufanya hazi na vavoneka waona mbele igawa mbele ya problemu hao na tafadhali wasive mtu nafasi anda continue tena hulawana na Sandu Aliasan mudiru wa hazi wa Darinaja amakinisha altengwelini uka atoveleha mautungu ya wafanyahazi usoni mwa madhamana ya idaula fikiramba rizikia na wasi rizirenge mihonomili ranyesamba leo kwezi risilongo hajikani bwana rais la ambio teishinda ikamba na decentralisation ingi harimo izisiwa maana za kwelu leo administration haswa tani ya Komor au ya Nzuani regia numa bimaana leo i fonction publique ya Nzuani yo kesi fonction publique be yo bureau tu ya hensu wavavo wavora tsomie ntongo yo ntwa la ombio amba mwana Nzuana lo na taabu ande mbio fonction publique ya Nzuani ay regle be mwana Nzuani ay mota afishi signaltiki mpaka kante bia hengazi ja na yo ntongo yo shtia udziro ini de marahandra mazama wasaidia wafanya hazi wa kusamanyiha vwa moja hununzuani haunjia harma onva homsomo wanazioni wa universite wanjia lekoli ya mfumdaro yinu harma ya jimla ya hemasiwa watasabaru watu wajitekeleza votasi yuho Imam Shafion na harma le jumba la msomo wa ununu Ecole de Santé ili ujua enamna mjo lekoli wakahuendelea Azar Mbaye na Ahmed Nasser.
iho jumba la msomo la unono yedwanye wahemba wa ya sayansi nane mudiru wahele jumba la msomo la kitabibu wakaujusa iberamu wakatikao wanazioni wakauheza le jimbo la toifa. Baada yabo wanazioni wadungu haumakinifu ya hutuba ya mjomwema yatekeleziwa ni Sule Hamidu duanye wahemba wainu. Ya mudiru wahele jumba la msomo la kitabibu hawashie hutuba ya hahe harumaze twabia ikao wanazioni kwati na ruhusa ya uzibali ya huenda harumwale jumba la msomo linu na mengoni mwizo duvaya nguo mru ya unawezi ungo ya nambuha haumfubi. Baada ya hafla ya ubushiri ya mjomwema wanazioni ya kazakifu wakahuendese wawaja mkonti wakahueleza wanazioni tartibu ili yoho universite ya Komoro ranzido mwahazi huzili na nsanu yambao LMD. Wanazioni kawa kaharumaze lise za he Komoro yonti pia lelo wakauruha mo lise waje haruma universite yabo yo ngabo mbadili mwinji wa nrongo yabo avankani wabulewe ndo klasini mi wa kweban lelo tueleza shiwalindao tueleza universite shindini tueleza wa msomaji kwa soma tueleze comportements walindao ili iwa shinde wa welewe hula wakaya na hunwa jao. Université Ranzi 2005 ngari utilisé au système paro LMD 358 on dit licence master doctorat halu hashimanga ebonge abo hosalini na kawabe hula hularka hendara weleze ya système hiyo ya système LMD isho hindini yemru evaluaje ihu Imamu Shafiu wanazioni ne mafundi wajitekeleza ne misomo yandisa batina hatambatabu izanyumeni haruma imba wainu ulawana ne duanye wa hayo duka obabulu amba wambili za nyumeni nizo dembawa ya sharia na nemba wikuhusu mesa ya mahatibu ne makadhi. Mbaronga nyumeni ya unumaharu kayaribu wa departement za nyumeni, departement ya ujuji na departement ya sumesa prepare mahatibu na maimamu na washinde warenge releve ya hema imamu ni mahatibu kao leo ungwanuele mewa haukaja specialize hazi ya communique au khatibu hau ya uswaliza shobari yabo mahari andisorenga wanazonu asiri akat na siri de na siri se zabari rihunduka ya harma zilikoli mshinzi za dawla na nezi prive ya wanazonu fanya siri 2 na siri 4 na siri de na siri se basi siri se na siri de wanazonu wao mwainimu huwa arab wanazonu joshina wasome Egypti wasome Saudia, wasome Sudan, wasome fakti wa mshafi. Habeshilia haruma mkonti wa kawaida wahishika ushiku udaize haki za mafundo universite waendelea itarehi 14 ya Septembro rakanio imafunde waileza ya uka ikawa mkonti wahema wakala waho mwezi wa Oktobro lonuo zenukto za sharia ziendisa universite kazijatilwa baoni haruma mkonti unu imafundi ngwajuzi ya usomesa ranzi de tarehi 15 yaho mwezi wa Oktobro ijao. Ile shirika la Telma listakabadhisha mfumo sirakanio mabambu usonima wanazioni wa Komoro waunda mention harmwa emitihani ya taifa inu de mara ya sita Telma Komoro ijimiza hafla manda inu haazma ya utini ya mvu wana wadungie ya misomo ya hao. Hamida Chatamadina Salim Zarkashi, maelezo ya Mariam Alirilo. Kiasi ya wanazija na mengo mitsano na waidi wahundana na mention bien hau très bien watukuzi wanele shirika la mawasiliano Telma inu de mara ya randaru rangu le shirika linu latia nzianie fikra inu yungao mhono msomo hadhuri ne madhamana wa hao wanazija na wano wahundana na stishhada puce na kredi za usahilisha zenye tafiti. Kamuhimu hatujuu comme rangu ranzie maha Telma lohunu 2016 raleo heni mwaha omete en avant et ma bachelier hunda excellence hawa encourage warudwa nje zeze jitihadi za hao washinde maudu wa hunda avenir njema kama government no akane jitihadi bango no nyanyao hundu bahati emekiwa wanikwa bourse leo wanikwa heze shida za Telma de télécommunication donc washinde wa accompagne mwaha wa kamili première année hao donc watilale Sudesi Ibrahim naijana miongoni mwa wahundana ni mabambu harehemu ye fikra inu naye nguparo wanazioni wajoka ufanga umtihani umahawunu wafanye jitihadi. Mimi sikaba nuskwemeki
ti bénéficier bourse hao tina tsiparo van koda bili unu telma tsipara kedomili sheshe shakamili shahangu na shohatu abantu mitikali koli sonele zinongo zaka ngami likoli kuvanda njaro nganjole zinongo ziliu zinongo tsinyangu et tentation ndoro honzianyo kaninji shamduna tizi ukaban karna ujitswa maud ngarufanya sacrifice leo shakarna ujitswa maud ide hali ya maisha ye hafla yinu yendelea waja uharimezisiwa nimnaijana mbanzi yambwawo yas liendesa ye hafla yinu hanauza la muzika ubulu wa kirasmi ya fumdaro yinu ya Golden Tulip msomo husu wa mbadilisho eze istishada za kiranya hauzidunza emakati ya vaha yani duzidunza harumwazi nzia za numerike ya wizara hezi habari za ndani ndiya tia nziani ya baramajinu Shafa Maruf na Ibrahim Nkao libakia linu lihusuya nao ni zihazi za mrekebisho wa hezi eta civil ngazijo uruhusu uandro hazi wakina namna nyumeni ya ufanya zihazi hina mna ya lazimu ibarnamajinu isaidia mrekebisho za eta civil hunu Komori ngione ifaliki ya usahilisha zihazi za urahatsa imijarada ya mzali haniho zinuzambao extrait de naissance haruma muda wansihundaru uwarenga funfungwa junya milia inamna ya uhifadhi imijarada ijihundrao haruma za eta civil balnambal muhimu wa ho mkonsi unio projet ukaya namna je ya ushinda wandu warekebishi yidi wandu wajuza la Komori pia wandu wajofariki Komori pia wandu wajolula Komori pia wandu pia wakimaristre mahali yani wakiama babuku ya hijauna inde hazi handani ijogo ifanyishao do kangari alijao ori consultant national ya somese les équipes zinu ili wende sur le terrain wende wajue namnaje mameri ikao wanziha enregistre wanawazala namnaje enregistre wandu wa hafariki Yimavu hifadhi ya baadhi ya mijarada ya mzalihani hu haruma zilamiri yu sababisha wanawenchi wako hundana nezi haki za hao hulihu imadhamana wakatujua awangabi wazala wa haruma mwaha haizu zotongeza umwenjeziho wa hezi tendwa za kifujari zijerisizi wao uwana harumau nono ndo ni sauka ili chama la SSF ngaliendelea ni mihashirisho ya hao ya humwano no wadi wa kanser ya bele usoni mwa Mrumshi yu Alliance Française ya Moroni waendelea sport ya mbwa utaibo informo tirakanio yakayatanganya onrwashi wenji Salima Amadali na Ibrahim Kababu Yehaiba ikahawinji iho Alliance ya Moroni harimo zensabuho zandali wane SSF zaka ya haruma inao ya spori parwa utaibo yemabeya yonti yaho wanduwashi wajibu mparo wahele chama la SSF ili uwaunga mhono haruma ibana ya uwana no wade wa kanseri banutsiju yenao ya spori ya taibo yutanganya nao za spori mfano de box ne taekwondo ikawo yudungana na muziki koka haju wamfanyo zenao za spori zosaidia harima ubungu za zehatwari za wade wahe kanseri ya helebeli wadonungo existe na wanrujwa wa depiste kabula ne kab depiste hakabula woswanyeha ne spori ni mwengo ni mweze longozi utaji wao zisedi yao harmonono donc activité sportive e kamrungu pratique yo seda mru harmonono surtout tena ndo harmo wadi wa cancer activité ya leo india kaujaibae sensibilisation la kaufanya pour que wandu doit fanya ze mammographie donc kaujartimi leo derida yao sensibilisation après à partir ya maudu jevjar zi activité wandu ende wafanye haswami hakaderi nzwani haswami Moroni wa malingo ngaone shadaha shaujahunu Moroni au wende nzwani et aujourd'hui on est venu faire le sport hodaimisha homrufanya ye sport yotanga fuvu panda mwana harima wombasauho waho unono ndongo za unono zoto jarma spori e kangoro swale dingo doktore twambakaya enda wadotsunga hauda dufanya marche kanga madezi articulation auto ambulance wadofanya marche hena ndongo tonko spori wodo unono halafu inu association ya unono ya utaha unono ya usaidia wandu walowa wade donc ya spori yo muhimu harma association ya hatu
Mengoni mweze faida za hetaibo doka yotongeza emru ifanyo hajua namna ya ushinda ya jihifadhi wajau yobunguza ye mafura haruma eziungu wa muhimu wahe mihashirisho ya October Rose do para wandu washeha kuu wende wafanye mamografi ili wajue daraja ya hesuha ya helebele. Sport kabla ya ulahana mkataba wa mwaha wende na utula mhono litasila leo yukuzi kiukaufanyishiha baina ya Federation ya Box na komite ya bavu ya Box ya Ihola Renyo. Unu mkataba unjia uharma umjadidisho maarifa usoni mwa ema entraîneur wa Box ni mahakim na rdunge maelezo hezi janibu zomili. Mkataba unu mkataba wa mushiliano zokoli hamandi namna Claudia Hamba kwa na ubala wa rereba hata nasiba tungasina bahindwa wa ya wani kada yoro ngasa mama hadisi banu enamna rujuka wa saidia zenongo hizo mungona mdariki secrétaire général wa comité olympique umuhimu ndokaya sisi zorujuka hunga sisi d'abord en tout cas izora tsahari hunde dokaya tsahari hunde utalam nujiz ulona wananyasi wala Réunion harma mva wa sport harma ubasa wa sport harma ufanya namna imavamana wa sport ema encadreur wa sport ema sportifu wao wakena niveau ani fanao neze niveau zilio vonze donc un des objectifs est hatu handani awili ngasina faliki ya nongo zinji baranzor zifanye boko wasiche karna ushindo zifanya ekakarja honda wangu wari somesa namna wafanyawe za hao warisaidia razifanya rafundishia donc à partir ya hono umaha ujao ngasina barnama zinji ngarjuzi hanisanda sinani wakati walazim shanga mjohele wa kaya izozo kazi lo mbinguni za siha omsomo mbo soma mbo hafundishia ngembo hazitanziani izo ndizo ranzo fanya sitima vantara halafu sisi zokojua simjua izortojua si utsaha wandu wareleza sisi ngarjua ukaizortojua si karichi si utsaha wajuao wajiwa risaidie yode manara para e comité régional ya Box wajiwa risaidie mkataba unu en fait eza kweli ngari utaunziani resinye leo sharanzi omwezi wa November abasanga utaunziani haulekeza projet ranzori ifanye 2023 Himadaino nurkamilisha taarifa habari niyo ikaipangia hizi mada zino omjoleko liwa huwa na zioni wa universite uyendelea ya mfumdaru ya leo harma ya jimla ya hemasiwa msomo husuo umbadilisho ezeste shahada za kiranya ubula mfumdaru yinu wa Golden Tulip nuongo jofanya nsi hundar maraba menjiwa ngalizi mwaka wadimanasi masiwe mahairi dore mbushiri yauni miadi do siku wa maudu wa savili wanos